Yesumeni bakobai daga sakni kurang kura bathenga urang khat sakhnai rathena. Chhattisgarh Paloda Bajal district dongba steel plano bristi basalo anggar sakapa chula gupretani ase saksni khamarang siha aro panga gapranang ba sakna mana ha ne bisarang prakata ha ya gupretani ra bakula hio dongba area space steel plano onga ha ya ase longmateng somayo khamarang furnace cholo khamko khatok bateng acham ramang deng begpa aro wal nanggpa angrangni gisepo nang phake pa khamarang pakan wal nangya ha yapni mandangni aganani kita furnace ko pheptengo wal aro deng begpa angrang nang phake kamarang namen long sakna mana ha sakna mangpa mandrang ko sipango dongba hospital rangona rangha aniba badita sak mansa sakna mana ha uko pisarang tik tak pharakat khuja yanas khangde plani dilgparang ya furnace ko phetani aselo aro sakna gpa mandrang ni gmen mamang thalatani ko khuja pulisrang ua biapona angi sandirokani ko aba chingata ha district ni dilgparang plani safety protocol rang sakani nyamrang aro maini asel ya furnace plus onga ha uarangko amsanti tokenga Mengben kuburang Kashmiro mukangchi surionani aro makabar wa ngani aser Srinagar airport to blani chorangani nakani ko manaha panga air blani ko cancel ka ha Srinagar airport ni recha katkapa aro re ba chakapa or kurutok parang ko flight cancel ka ha airline rang ni especially Air India Indigo aro SpiceJet katarakapa airline rang passenger rang ko ning takchina aro amang ni flight status ko ni China prakata ha Tau runway rangoni ko Srirang ko rongthalatna kham khatokenga aro Ramabari ani chorangko aro skurangko national highway chpaha jamu Srinagar national highway NH sotpibiko nabiak thaneloni ko chpataha mugar aro sintan ramarangba suri bangdugani aset chpako manaha Rajiruni deputy commissioner ni ketani kita wedal namjani sel dal January ko gutham hajagini ko gutok salo gamak skurangko chpatken aro balwa makhawani asel orang pangpakani asel Srinagar ni panga biaprangoba bijoli ko chpatna nangaha India Meteorological Department ni phakatani kita ya bedal ni piko de da alo ungen aro makhang January ko glutok thariko gapan western disturbance rebathaigen enen samswinga mengben koborang janakri akhngni ngo mata manderang niamgri akhng nukmani mohorko jakhale dengthang dengthang gathamrango mandrang nananga lekharangko thari eoninga ne janakri akhngni nukma Enira CH Marak Weskaro Hisa Jani Deputy Commissioner Nabadi Khatwaten ba akhng nukmani mohorko skathang jakhalna manjana gata ketani ko onchina di jataha yani bidingo Weskaro Hisa Jani Deputy Commissioner Nabadi ka IC Dwatengon danakre akhngni ningo thurani badiaba gathamrango mata manderang akhng nukmani mohorko nukmana uyatani giri jakhalenga ni khuborko mansoha yana kapa khamara chabokani aro nukmarangna ongemenporko phiani gita onga ne danakre akhngni nukma pharakatenba akhng nukmani sokoman ba pelungemen mandrangna san dengthang dengthang gathamrango nukmani phal mandangna lekharangko thari onna mana gita getani ko onchina deputy commissioner ko rijataha akhng nukma athangan dengthang dengthang gathamrangna nukmarangko soken aro yani bidingo deputy commissioner ni official na wetani ko onanggen eniba akhng nukma prakataha yandege ungayon thura municipal board TMB ni rangko danakre akhngni batama arangona basukati ya jorango songdoengpa mandrangoni ko niamgri kachnarangko gele rainga neba akhng nukma weskaro hi sajani deputy commissioner labadi khadotaha unigemen TMB ni rangko abachengo dongemen yaprangna agre akhngni arango napachachina angadi de inga maina yandakpa khamara achekangni dongemen yam aro arini aphalo onga nema prakataha menggemen koborang Jammu Kashmir ni Doda district ko army ni gari akwangona ka akangani chi umebioba sakchkheng Indian army ni sipairang siha aro kepen sipairang saknani rangko manaha ne officerang prakataha padalwa chamba ramajolni khani thop farming biapo asel ongha army ni gari sipairangko chugaba biapo nari bang meteng sumayo gari ko saseta manja e phir chegini ni ta chugaba akwangona ka akangaha ya obostha ongani jaman pakpakan Indian army aro local police rang nangreme rescue operation ko abachingataha mengeben koborang rebengpa February jani skhangpa bagni gpa antini gisepon sakhaja gatham sipairangko radapna singa hanigemen Meghalaya police plakpatata ko manna singa ha officerang yatani gitade Meghalaya adokni plaka jarangon police station outpost aro battalion rango sipairang chongjaingani gemen sakhaja gatham sipairangko radape pangbang ongi dongengpa khamrangko gapatgno yani biding yatani ko nangingon Meghalaya police to sakhaja gatham sipairangko siokani khamrangko tao machotang ningaha aro Eastern Range na Shillongo aro Western Range na Turao interview rangko apsan rainga ne Home Police Department ni Commissioner and Secretary yengdo prakataha SI rangko de adita sarangna skangsan khamura ha aro tao ya saksos ni dok SI rangna Northeastern Police Academy o training ko abachingi ha ketal sipairangko Meghalaya Police ni aro unarmed branch rango donaten aro ya ketal sipairangna February jani gisepon appointment letter rangko ni
Tengtang gadang or napken. Ya sak haja getam siperang ko rada pinga hani gemen. Meghalaya pulis to siperang chong gijani ko namatna. Takchakanok aro pulis rangni kamrang ko kanyo nambate ka naman genok ene geng do prakataha. Officialni parakatani kitade ado ko drug sakhalangi aro badung sukani ko sampingna sulkari rakken kamko. Kaingani gemen anti narcotic task force ANTF ko ba lak patat genok. Mengemen ko orang right of way ROW ni. Bidingo Garo Hills Autonomous District Council GHADC ni Kecham Secretary Masih Sertani ko nani asesa Hisro Jorango Sungdoing Pamandiang ko Arkalinga Aro Nukrangko Galinga Niturani GHADC MDC Bernard and Marap Matnangaten ba Iya Rama Jorango Arkalaniko Aro Nuk Galaniko Tonong China Not Garo Hills Ajani Deputy Commissioner ko Chachi Didiataha Marakni Deputy Commissioner Sidot Kebat Sio Jana Patani Kitade ROW ni bidingo MCS Officer ng GHADC ni Kecham Secretary Wangpa Deputy Commissioner Revenue na Masih Sertani ko nani asesa iya Rama Jorango Sungdoing pa Chanir Chanuk Tangrang nang Chakyani ko baha ROW ini akang pa arang ko sukari ain geta beya dongku jasam ini ba mara prakataha ya Hills Road Jiko National Highway NS Sotokani ini Mandeang masih Patoka ya Ramara National Highway Authority of India NHAI ni listo dongja aro ya Ramara GHADC Ramasa Ongen sem ngoba adok ni PWD chi achalai sem ene ba mara prakataha ajagini ko prisini February jau kacham secretary ni ongkapa yatenyo mili kerjani lang pangen donga ene ba pra MDC prakataha marakni prakatani kita de hajagini ko prisini February brithari ko onat kepa chudi yapona angin yani jamansa ROW ko masina manaha ene jana patachem indima apsan prisini February doktari ko ongkapa chude ROW ko rama yang chuni pit kolachi bunga ona onge ROW ni nyamrango patarangko thai na manja ne jana patskacham yanegi meligir gija yatani rangchi district administration kosan ongai gija kachari ko ba dosetaha aru yani aser chanir cha noktanglang antang tani jangi thangani chorangko gema atna nanga ha ne mara prakataha yanegi ongengon yani bidingo na mesan dirok chenggija aro ani tangkarangko gamchenggija yeramao sondongo parangko ar galjachina aro nokrangko pe galjachina marak not karo hisa jeni deputy commissioner ko digyataha mengaban kobrang Bengaluru Airport South Korean Mexico Krat saat kepa Airport Staff Corps Maha Bengaluru ni Kempegowda International Airport South Korea ni riba kepa turis Airport kamka kepa saksa miasachi malis ka ko manaha Uni jana patani kita de uga miasa uko security check ani bimang ko dake men's washroom mona remangi uni be rangkor tokaha ya asilan January screw salo macam aro uko Afan Ahmed menggepa Airport Staff saksa yang deke checking kaha Afan Ahmed michikni pakoni kamgepa signal ba piping kamani gemen jana paha aru uko personal security check kana nanga ne washroom monar mangaha uganu uga michikko ti position tadeng china ketaha aru uni gemek pe rangkor meni tokha michik uga biaponi jokna geta thomthome dongaha aro jamano Singapore Airline ni staffrang aru police tangi takchakani chi FIR kaha uga Korean michik Kim Sung Kyung aganaha je yani aselsa India asongko Roskalna nanga ni uga chanchija uga miasa saksa asong gemekko mekang paja India de chelsaka ni uga aganda paha ani ba airport kata rakaba biaprango power imbalance pelko kragija jakhalanyo uga sugungja ene jana paha aro michkrana chelsaka ni nambasrang gepako nanga ene aganaha aida complain ka ani minute burkni gisepon police rang uga airport staff ko remeaha kobrang bonha plakon tela